Ali da će biti jedna teška utakmica. Celje je čvrsta ekipa, brza, agresivna u obrani. Recimo da smo u prvom poluvremenu imali tu agresivnost u obrani, napravili neku razliku koju smo držali do 45. minute. Par tehničkih greški, njihovi laki golovi i doveli smo utakmicu do toga da je zadnji udarac odlučivao o pobjedniku. I onda si ti uzeo to na sebe ili... Pa dobro, ovaj put je ušlo, ko znam, sljedeći put neće, može sljedeći put biti neko drugi. Kako će biti u nedjelju? Pa dobro, naš recimo primarni cilj je ostvaren, ući u finale CH Final Four lige, tako da ništa, čvrsto, pokretljivo, agresivno na glavu, što ćemo vidjeti. Nekako tradicija, skupno je Zagreb jednom igrao, Zagreb je pobjedio tada. Neka tako bude i ovaj put. Koliko se točno glasi gdje kao vi će pregovarati s vama? Pričamo, pregovaramo, gledamo, ali ne bi sada ja o tome previše, imam još godinu dana ugovor u Zagrebu, nakon Final Fora ćemo se vidjeti.